Kei te whai te kapa tamatoa kia angitu anō rātou, pērā i tō rātou angitu rongonui i Poipiripi e toru tau ki muri. Engari tērā te kapa Storm te ātete mai rā ki te wawawake i ngā mangumangu taipō i tō rātou pātū watawata. Hei te rā horoi nei e hikama, ka ara te marangai. He whakanunu mō tā rātou tukina nui ki te kapa Storm a enei rani whakata. You know, we knew in our ability, we knew what we were capable of, and you know, to get that win against the Tigers after a disappointing loss against the Broncos, where we thought we were in a good space, and you know, and we thought we were going to win that one. So it was definitely a massive boost going into this week against Melbourne. Ki te whakaihu waka rātou a tēnei rā horoi, koinei tā rātou ekena tuarua ki roto i te whiringa toa. E toru tau ki muri i ngā whiringa whaiti i toa rātou i te meneti whakamutuna. You know, we can't afford to get behind by any points, and you know, we've got to limit them to you know, as less points as we can. Yeah, both teams are going to be very desperate this Saturday, so I guess the slate is clean, and it's whoever wins this one moves on to the I guess big finale, and both sides are going to be doing everything they can to get there the following weekend. E hara i te mea me mā harahara nā tamatoa ki te tākaro ki Poipiripi. I hina nā Storm ia rātau i te timatana o tēnei tau, enari he mauna anō me kake hei tā tēnei paumuri. I consider them the best, and I'm sure the rest of the boys do too as well. So anytime you can pin yourself up against the best and win, then it's a good boost mentally and physically. So hopefully we can do that again this weekend. Ka tīmata ho haia ki te pai whakahirihiri, enari ka papā ki te eke ia ki runga i te papatākaro. I runga i te mōhio koinei pea tana kēmu whakamutuna mō tēnei kapa. Obviously I'd love to be playing next weekend in the final, but yeah, a bit of hard work to be done before we can even think about that. He Māori anō kua pūrero ake ko te paumua anō pātea, ka tīmata hoki ki te pai whakahirihiri. You know, it's what you've worked so hard for all year to get this opportunity, and you know, we're very grateful to have it. Hei tea hiahiwa a pōpō rātau wehe atu ai ki Poipiripi. Rā paira tā whai te karere.